Reka ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye. Nyemerera uyu munsi naho tukugezeho amakuru ndetse n'ubusesenguzi butandukanye ariko uko bigaragara bwanyuze benshi. Uraho neza MS? Muraho. Amakuru ni meza. Yego. Nyemerera uyu munsi rero dukurikiye turabaramukije cyane. Yego. Dukorere kuri like no kuri subscribe cyangwa se s'abonner. Muramukoze cyane. Niba nta n'ikintu binabatwaye mwanakora share kugira ngo uzacu zimenyekana hirya no hino. Hanyuma amakuru na comment kugira tuzaje tubona ibyo twakoranye nyine bijyanye n'ibibanogeye. Yego. Hirya no hino bikomeje kuba ibindi intambara ndetse isi irasa naho abenshi bari kuvuga ko isi iri ku musozo yaba ari ryo herezo ry'isi. Ese wowe urimo urabibona gute? Ntabwo ari herezo ry'isi, intambara na kera zahozeho. Intambara ni ku isi ni ibintu bijyanye. Nguri ibyahanuwe birimo biragenda bisohora. Ibyahanuwe iki se? Ibyahanuwe ahantu hari abantu uruntu. Intambara rero ku isi nta gisigeze baho utekanye ku buryo nta ntambara zari zihari. Yego. Narimo. Yewe no kuba tubanjije kuvuga abami kera cyane. Bakigendera ku mategeko ya Karuta kandi ngo karakamira ndabona byaragarutse. Ibyo bita law of the jungle, cyase law of the jungle. Karuta kandi kakamira. Ubu ngubu ndabona byaragarutse bishaka kugaruka ariko bizanywe na ibihugu twavuga ko biyoboye ibindi. Cyane ku isonga rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel ariko intambara zo ni ibisanzwe ku isi. Yego. I Burundi ni umuriro. Ni biturika abantu bakangaranye. Mukanyosha. Ngo bimeze bite rero? Karitsiye ahantu bita mu Kanyosha nyine Burundi Bujumbura. Karitsiye bita mu Kanyosha. Harimo hari ikigo cyitwa Musaga cya gisirikare. Aho Musaga hari ibintu bikomeye cyane hariya. Hari ikigo cy'abaparakomando bare baparashita mu butaka. Akaba na university ya gisirikare. Urumva? Yego. Noneho akaba n'icyo kigo cya gisirikare noneho cyo kigo cya gisirikare cyo noneho cyo cyari niho twavuga ngo na Atirari. Niho twavuga ngo ni Arsenal. Gusa ubukavuga ko ari Arsenal y'u Burundi. Byari bubiko bw'intwaro z'u Burundi. Nituvuga Arsenal ntimumve ngo ni ikipe cyangwa ngo Arsenal ngo ibiki. Arsenal ubundi bisobanuye ububiko bw'intwaro ahantu intwaro zidepye zibitse mwazibitse. So aho ngaho rero niho muri Musaga icyo kigo cyagaragaye giturika giturika amadepo arimo guturika ibintu bikomeye cyane ku buryo Bujumbura yose nta zone nimwe muri Bujumbura itagezweho n'ingaruka cyangwa ngo abaturage bahunge birukanka cyangwa bacika abandi bapfa abandi bagire gute. Urumva ku buryo hari n'ahantu umuntu ngo yari yibereye mu nzu ari mu masengesho asohotse arimo kwinanura gutyo yinanura ibimukubise intuza. Yego. Abahuye na fragment biramukubise. Hari n'ahantu bagaragaye abaturage bikoreye ukomfora bajya kugurisha ngo nangahe ku nzuma nyine byagize ubwo byapfubye wenda cyangwa byagize. Yego. So ubwo rero icyo kigo cya Musaga amakuru aratubwira yuko cyaturitse ariko ubwo tugiye kubanza tuvuga ku cyo abayobozi b'u Burundi babivuzeho. Hari umuvugizi w'ingabo za FDNB ubwo ni Force de Défense Nationale do Burundi ubwo ni ingabo nyine z'u Burundi. Yego. Izo ngabo z'u Burundi rero umuvugizi wazo yitwa Gaspari Baratuza cyangwa se General de Brigade Gaspari Baratuza. Nge numva ngo ni Baratuza ariko hari umurundi yambwiye ngo ni Baratuza. Ni Baratuza. Gutuza ni iki? Gutuza no kugira gute? Turaza kumenya ibyo ari byo simbizi niba twanabimenya. Baratubwira muri comment abadukurikiye. Ari mu Kinyarwanda. Gutuza mu Kinyarwanda bisobanuye iki? Biragoye. Reka twikomere. Mu banyeshuri cyo koza gutuza babyitaga intuza babyitaga wenda gutuza se. Mu banyeshuri kwa tumeze rotwari. Umwana yakora mwe tuzinuka bakuvuga ngo izo nkweto zimo ziratuza. Yojya gubyumva muri internet. Ariko ntago aricyo gisobanuro twavuga. So ubwo we yavuze ati ikigo cya gisirikare cya Musaga cyari kibitsemo intwaro z'u Burundi. Ni intwaro zose utagira ngo ni intwaro nkeya zose. Yego. Zose ni intwaro bati icyo kigo cya
ati ndimo ndakotinga nyine amagambo ya General de Brigade Gaspard Baratuza avuga ati iki kigo cya gisirikare cyaturitse kirashya bivuye ku muriro w'amashanyarazi, harimo intwaro zose z'u Burundi, abwira abaturage gutuza ko nta kibazo cyabaye kindi, nta mwanzi. Hanyuma perezida w'u Burundi yitwa Perezida Evariste Ndayishimiye bakunda kwita Neva, we yavuze ati turaremesha ubu ni nko gufata mu mugongo wenda, yego, turaremesha abanyagihugu bose n'abagizweho cyane cyane abagizweho ingaruka zo gupfa no gukomereka, imiryango yabo bagizwe ingaruka zo gupfa no gukomereka, tunababwira yuko tubihanganishije, ariko tunababwira yuko Uburundi nubwo cya kigo cyahiye intwaro zigahiramo, ariko Uburundi bufite ngo baracyafite nyine ubushobozi bwo kwirinda, yego, baracyafite ubushobozi bwo kwirinda. So ubwo rero Gaspard Baratuza umuvugizi w'ingabo z'u Burundi yavuze ko hapfiyemo abantu hakomeretse abantu 57, harimo abasirikare 3, ngo hapfuye abantu 13, yego, muri icyo kigo cya Musaga. So amakuru dukura kuri rero ku kinyamakuru bita SOS Media Burundi, cyangwa se kuko bavuga igifaransa bo ni SOS Media Burundi, iravuga ko umwe mu bakoraga muri icyo kigo yavuze ko icyo kigo kitari electrize nyine Burundi nakwiye ko bakoresha igifaransa, icyo kigo ntabwo cyari electrize, ngo ntabwo cyari gifite mbega, ntabwo cyari iyo depo mbega izo ntwaro, yego, ntabwo yari electrize, ntabwo yari irimo umuriro w'amashanyarazi, ntabwo yari isitayemo amashanyarazi n'ubundi. Ariko ntabwo akenshi ibigo biba bibitsemo intwaro bijyamo umuriro w'amashanyarazi ntabwo buriho. So noneho umukoloneli wimuye ibyo bikoresho avuga ko ibyo bikoresho byimuwe biva ahantu bita Gasekebuye muri en 2005, nyine niko bavugaga en 2005, ngo byavuye muri Gasekebuye muri 2005. Iyi stock yarimo ibikoresho byavuye muri Tanzania no mu bihugu bibiri by'Uburayi batashatse kuvuga, yego, ariko ibyo bihugu twanabikomozaho. Ibihugu bifasha amakimbirane muri aka gace turabizi, n'Ububiligi ku isonga, Ubufaransa bukaza ari ubwa kabiri, hanyuma n'abandi bantu babariye b'Iburayi n'abo muri Amerika bakaza bakurikiraho, bafite ukuntu babyorganiza nyine kugira ngo bihuze n'inyungu zabo, urumva. So ibyo bikoresho none ngo uwo musirikare yavuze ko ibyo bikoresho byari birimo gutegurwa kugira ngo bijyanwe ku rugamba muri Sud Kivu, ubwo ni mu Kivu y'Epfo muri Kongo, bihabwe Bazalendo ndetse na FDLR n'abandi bo muri coalition ifatanya n'ingabo za Kongo. Igihombo kuri izo coalition zose, ubwo nyine ngo ni kuri igenekerezo rya 31, urumva, ngo turabamenyesha ko ubwo ni ijambo rya perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, turabamenyesha ko atowocika ivuto igihugu gifite cyangwa se gifise ubushobozi bwo kwikingira, urumva, yego. Ubwo yavuze kugenekereza, bivuze kuri igenekerezo rya 31 n'ukwezi muri igenekerezo rya 31 byahiye kuri 31 z'uku kwa gatatu nyine, yego. Urumva ko hashize umunsi ibiri umwe. Hirya no hino rero abantu babonye ririya turika rya biriya bisasu cyangwa se kira kigo cy'ububiko bw'intwaro bw'u Burundi, bamwe bavuze ko bishoboka kuba ari drone za M23 zishobora kuba zarakongeje yuriya muriro. Yego. So ibyo ntabwo twabyemeza neza, ariko ikintu cya mbere abantu barimo guhakana cyane cyane ku masoro, urabona ko i Burundi ni ibintu byoroshye kuvugana nabo, n'ubundi birimo guturika twavuganaga nabo tubabaza tuteramo harabi biki, abantu batubwira bati
ngo hari umuntu wavuze ngo bari bibereye mu kabari abona ikintu kimeze nk'umurabyo nyine kwa kundi uvuye nko mu kabari ugiye hanze abona ikintu kimeze nk'umurabyo ngo abona kiramanutse yita kikubita ngo nta n'umunota umwe washize ikigo cyo gitangiye guturika rero barakeka yuko byaba ari drone za AFC M23 gusa ikigaragara yuko nk'u Burundi urebye ku ijambo perezida yavuze ngo turabamenyesha yuko igihugu kigifite ubushobozi bwo kwikingira urumva ni nko kuvuga ngo nubwo mubona ziriya ntwaro zose zahiye ntabwo twashiriwe cyangwa se abadufasha nabo baracyahari ariko bigaragara ko ntabwo iki kigo cyahiye bitewe n'umuriro urumva nawe ni nko kubwira abanzi be ati nubwo mwadukoreye ibi ngibi ntabwo twacitse burundu ku buryo tutabasha kwirwanaho rero uwo nguwo we yavuze abantu benshi baremeza yuko hari ababonye drone ngo imwe ngo yikubitamo abandi bakavuga ko ari umurabyo babonye wikubitamo gusa icyo abantu bose barimo guhurizaho barimo baravuga ko atari intuza atari umuriro nyine kuko iki kigo kintu cya mbere twamaze kumenya ko kitari kiri electrice yego nta muriro wari urimo so no kuvuga ngo rero abarundi barimo baratubwira yuko n'imibare irimo gutangazwa n'ubuyobozi yuko iyo mibare nayo atariyo batubwiye yuko abarundi hari umurundi watubwiye yuko ni umuntu wari umusirikare nyine urumva bari kumwe n'abasirikare bari hafi aho ngaho yego nawe ari mu nkina gutabara nyambo z'u Burundi sinzi ukuntu bazita urumva yabayeho umusirikare we yavuze yuko kandi urumva we ntago igihugu kimurwanya nyine ntago abarwa banamurwanya igihugu ahantu hose arisanzura we yatubwiye yuko abasirikare bapfuye bari hagati ya 50 yatubwiye ati uriya mubare w'abakomeretse mwabonye bashyizeho w'abasivili bati n'abasirikare bapfuye ati hubwo abaturage bo bararenga magana ati kuko kuri buri zone yose tubibutsa ko iyo tuvuze zone hariya muri Bujumbura tuba tuvuze umurenge umva ubwo n'umurenge ni imirenge yose igize Bujumbura yego yose yahuye n'ikibazo yahungabanye bitewe n'iryo turika ikindi amazone yegereye aho hantu imirenge yegereye aho hantu hafi ya hose abantu bapfuye n'amazone ari kure yakoye muri Bujumbura haraho ibyo byose bagenda bikikubita amafragment akikubita n'ibyo bintu bikomeye kuko ngo cyahiye kirashya nta n'uwaje kuzimya cyahiye kirashya kirakongoka neza burundu so ubwo rero urumva amakuru turimo turacyakurikirana ngo tumenye uko byagenze hari inkuru zirimo kutubwira ko ngo hari uwagambaniye nyine icyo kigo ngo kigatwikwa nyine hafi aho ngaho naho hari inkambi hari abantu b'abanyamurenge bahatuye bahari ubwo nabo bashobora kuba barimo gukekwa ariko ikigaragara abarundi bo barimo baremeza bo bari bagize ubwoba bavuga ati se ni kudeta ibaye urumva ahubwo se umuntu akibaza kudeta wajya kuyikora ugahera mu guturutsa ikigo cya gisirikare wapi mwese abafite intwaro mu ntoki n'ubundi bubiko cyo koza ngo burane bwo bubiko bwari bunini cyane mu Burundi mbega niyo yari base yabo nini cyane babikamo yari Arsenal yabo Arsenal yabo nini yego babikamo intwaro so ubwo rero uyu Burundi nuko nguko bimeze gusa turacyakurikira ngo tumenye uko bimeze gusa biragaragara ko abantu barimo guhisha barimo barahisha makuru hari n'umuntu n'abandi bantu b'i Burundi bagiye batubwirira bamwe twagiye tuvugana abandi bagiye batubwira ngo biriya bintu bishobora kuba bifite ahantu bihuriye n'ifungurwa rya General Bunyoni Bunyoni buriya ngo yari afite abantu muri leta bakomeye n'abacuruzi kandi b'inshuti za Tanzania yego kandi Tanzania nifasha Burundi cyane bari kurusha ibindi bihugu so noneho Bunyoni akaba ari inshuti ya Tanzania cyane ni nayo mpamvu buriya Neva ngo yamufunze kuko yakekaga yuko byanga bikunda Tanzania zamushyira akamusimbura yego so ubwo rero barimo baravuga ati influence ya Bunyoni kuba yafunguwe no kuba abantu be bahari none bamureba ati niba barabashije kumukuza mu buroko kandi perezida Evariste Ndayishimiye yari bita Neva yari yavuze yuko Bunyoni azafungurwa atakiriho yego urumva ko yarafunguwe ubwo ni contradiction nuvuga ngo niba yarafunguwe nawe abigize muri yari vuguruje yari contradiction yari vuguruje agira contradiction ari vuguruza ibyo yavuze yego hanyuma bakatubwira bati ari abo bantu nyine bagwiza tunga n'abari mu gisirikare bakomeye
barimo kugenda bangiriza ntuza intwaro za General Neva kugira ngo najya ku butegetsi nibajya kumurwanya azabura icyo azakoresha kuko n'ubundi Burundi baryamye ku kintu kimeze nk'ikirunga kirimo kubira. Yego. Urabona ikirunga kigira isaha cyaruka ikirunga kigira ntuza kigira ku mutwe wacyo hejuru kuri some ya Volca. Ikirunga cyitwa Volca mu Gifaransa. Kuri some rero ni ku mutwe wacyo hejuru. Hari ikintu nyine hari ikintu bita umutwe wacyo witwa cratere w'ikirunga. Uri hejuru aba hari ikiyaga. Urumva? Kuko ibikoma bizamutse bigatigisa bigakubita bigasohoka icyunga kirutse. Iyo birekeye aho ngaho hano harika. Yego. Hakwika imvura yagwa hakajyamo amazi. None n'icyunga kuko kiba gifite altitude ndende kiba gifite ubujya hejuru burebure. Noneho no bwa bukonje n'urubura byose bigakora amazi hakavamo icyo bita lac de cratere. Yego. Ubwo rero bo bicaye bimaze nk'ibicaye kuri icyo kirunga ikiyaga kiri hejuru kirimo kibyina kigira gitya. Yego. Kiriya kiyaga kirimo kibyina cyazamutse kirimo kwituga amazi atangiye kumeneka inyuma y'ikirunga gutya. Yego. Bigaragara yuko ikirunga kigiye kuruka. Abandi bakavuga bati se nabadede ko Reveriyano Ndikuriyo umuyobozi w'ishyaka rya CNDD FDD atumvikana na Neva bapfa nyine ibintu by'ubutegetsi rumva abantu buri mu yumvamo ibyubahiro. Yego. Amakuru avugaga ko babashinja Neva ko yaroze Nkuru Nziza perezida Nkuru Nziza bakabeshya ngo corona ngo akamwica nyuma za kuza kuroga uwo Reveriyano Ndikuriyo umuyobozi w'iryo shyaka rikuru nyine riri ku butegetsi nawe yamaze igihe kinini yivuza urumva bakaba ngo bashaka kuzakuraho perezida Ndayishimiye nyine ku ngufu bahora bari mu matati wa magana wabo nta wamenye uko bizagenda gusa bose abakeka ibyo byose tuvuze barakeka noneho bagakeka bavuga bati nta byo gukeka nta n'ibyiki uwo murabyo twabonye cyangwa se ababonye n'iyo drone ati ni AFC M23 ngo yambutse Tanganyika. Yego. So turacyakurikirana tumenye uko byagenze gusa byaba byo bitaba byo ni deal nziza kuri AFC M23 cyane kubera yuko nubundi yagakwiye kuba yarabikoze ahubwo biranasa naho nubundi wenda kuva Goma itagikora i Burundi ariho ahantu heza ho kuba hacishwa ibikoresho wenda bivuye nko muri Tanzania bijya kurwanya AM23 niho bicishwa urumva rero ariyo yakoze kiriya kintu yaba ari umwambi yarashe mwiza cyane kuri yaba ari diro yakoze ikomeye cyane ariko nubundi bitabuza ko intambara ikomeza dusoza reka tubabwire dusoza operasiyo za gisirikare zirimo kubera muri Sud Kivu ni operasiyo twakwita simultane. Yego. Ni operasiyo twavuga yuko z'uruhererekane. Yego. Muri Sud Kivu ubwo twavuga Karehe Cyambombo Rumbishi urumva. Yego. Axe ya Masisi Gasovu Nkokwe Ruberu Point Zero abadede bamerewe nabi hariya bamerewe nabi cyane. Hari urimo koloneli witwa Nsabimana bana ari ku muriro ukomeye cyane abamereye nabi kuko arimo ararwanira iwabo. So izo operasiyo zose rero tuzazigarukaho turaza kuzigarukaho mu bindi biganiro gusa ntago byoroshye naka na gato uko bigaragara ntabwo intambara igiye guhagarara kubera yuko akagenge kashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biragaragara ko umufatanyabikorwa wayo niba ariko nabyita kuko nabonye barasinya amasezerano. Yego. Yo gutabarana mu za gisirikare n'ibindi bintu gufashanya ari nayo mpamvu nyango za Blackout ari bwo zahaje. Yego. Biragaragara ko ari bo bica agahenge. Yego. Mbega bidatandukanye n'ahantu muri Irani neza ntabwo bitandukanye kuko urabona nubundi agahenge uzuko Amerika yagiranaga agahenge na Irani ikarasa bari mu biganiro na Kongo nikurimo kubirasa aho hantu hose tuvuze hose ari Karehe ari Rumbishi hose ari Point Zero ari Ruberu hose hari brigade eshanu zirimo kuza zo muri Kongo ni brigade eshatu zivuye Kinshasa urumva zanyuze mu ishyamba zinyura mu nkengero za Shangi
ariko ubwo no kuvuga ngo zagendeye ku mukandara aho ngaho ziri muri Shangi no ku nkengero za Shangi no muri Kawuzi Biega. Kawuzi Biega ni ishyamba riri muri Kongo, ni nka parike nationale yabo yitwa Kawuzi Biega. Abantu bize geography bagiye bayigamo n'abagiye Kongo barayizi. Ubwo rero aho ngo niho barimo kuza bagahitira bagahura na FDL na wazari ngo bamenyere ayo mashyamba. Hari abitwa ngo ni baba higi bande baba kigingi bande bagahura noneho bakagabana aho bagiye gutera. Ariko ikigaragara barashaka kubahoza aho hantu hose tuvuze hose kugenda ukagera Bukavu bakajya na Goma. Sinzi niba bazabishobora, ariko ibitero barimo gutera n'ubundi birimo barasubizwaho ku buryo bigaragara yuko ibitero byabo AFC M23 yabihinduye nk'ari sabotage, ari nk'ibitero byo gutesha umutwe gusa. Ntago ari abantu bashobora kuza ngo batoke barasa ahantu, baraza bakarasa bafite imbaraga kuko baza ari benshi cyane, ariko bakarushwa imbaraga bagasubirayo. So numva niba nta kindi kibazo wambaza. Reka tu wenda tube duhiniye ahangaha. Dore ko n'amakuru amugane wawe aza buri munota buri segonda, naho mukanya reka nshimire wowe nshimira n'abari badukurikiye ntakagaruka caca. Imana ibarinde.